Znači, Nevene, došli smo na poznatu skretnicu, a? Da. Evo nas. Nema nikog na gradilištu. Mi to ništa. možemo doći na večer, tu neće nikoga biti. Da. I Ovo je sve dana. jutro kad dođeš tako nađeš jednog, dva čovjeka, razumiješ kaj Znači, to ništa se ne radi. Svi radovi zamjene. Da. Što je bilo s njima? Pruge, ovo, ono, skretnice, to se uvijek radilo po noći. Po noći, znači oni bi po noći popravili, mi to ne bi vidjeli. Ne bi, zato nikad ljudi nisu se zamarali s time kad Nisu su znali za probleme. Nisu znali, to se sve radilo po noći. Međutim, vjerojatno odlukom gradonačelnika da ispade da se nešto radi, da se Moramo sad po danu. da se zagužva promet, da se napravi problemi, eto, da ljudi upadaju u te tračnice i tak dalje, odlukom je doneseno da se ujutro, možda zato da ne mora ni platiti čovjeka za noćni rad, ja ne znam Ali koji su sve detalje. Prije 10 godina ili prije 5 se radilo po noći, mi to ne bi vidjeli, ništa. Ne. I sada on to radi po danu, pa to je to loše. Znači, bager 0 bodova, sjedi, ne radi se, glavno da su oni izuzeli još jednu traku. Pogledajte koje to gužve stavlja, radi i tako dalje.